kuneng on kembo lambungku ranu melabuh tasyu barasa asota pajo bungku tak pulang bejet ke utang takut mudesya asota pajo bungku tak pulang bejet ke utang di padang masya. Assalamualaikum. Panitia panitia hande ejukino berejang-rejang hani banyu malam panitia pemuda Semarang hage berejang hage sepasang sigo bandu wahai pemuda Semarang hage berejang hage sepasang sigo bandu. Assalamualaikum. Mbak panitia isu barasa hai kamu jangan ngesong hai ni bebaga hani ba malamnya hati berango oh malam julan jajok bati laju musigo apa arah kamu nu pulang gata hai ni jajok bati bawa kamu hani ba malamnya pulang ke gata hai di lakir morwe adi kalen bunuh balonyo adi pekekino ba adek ratna bunuh dipegah Allah adek do ni ba malamnya jok nomor mu bele kajo hai adek nyen kecut bang do kana ada do rap do ngelangsa. Assalamualaikum bungo sirungke hai munyut safari belika hero belika bubo Allah do yang malamnya Allah safari odroh ka ili ba anu dara munyul lagi nyan odroh ka ili handi tem lepi hati lam dada odroh ka datang munyul menanhi handi tem lepi hati lam dada. Assalamualaikum. Lain gaya dek wardah abang safari mau putih-putih dek engan gata pakan dek engan joget masing klet kaki begenang campli mata kasihan pakan engan joget safari masing klet kaki begenang campli mata kasihan. Assalamualaikum. Kalau pulang bade hai ba panitia hai ba panitia kamu jo langsung Allah de ainyan begat kagulung bang liu pundung pakan medangsa hai menyo mebe medaju hana merasa. Assalamualaikum. Kalau pulang bade hai ba panitia hai ba panitia kamu jo langsung abang safari ratna
Kat ribun ada payung guna budaya dan pula bunga ke air mata ya mungkin ono kementong untuk kamu ekon kepada grup rapai tempat ngenuatnya kamu persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. cucunya ke dalam di atas. Warahmatullahi wabarakatuh. Malah budak acaranya bagus kita ke dalam pimenang.
7 Peking bagage 7 puan ina aron eto mutuna puna dia kena hati maga mutiga anu pikain dua tido yang putra kai tido yang gajah Muatada. Kami nanya kelati, nanya kelati yang. Jalla